Non abbiamo la nuova premierisation. Qu'est-ce que le premierisation? C'est le ramurafuni na tsiro akoho. Akoho inona? Akoho tamatrano angamba. Aiza akoho? Ça c'est le nouveauté goûter premier. Atovo milay. Mapodiny very yo. Saroli milay atovo milay. Atolotry ny rimage ho anao. Tolakely hitanao ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ary misy eo nandrisy herinandro isaky ny asabotsy. Nous avons exactement la recette dont tu as besoin. Mets d'abord une bonne dose de crédit d'appel national, international, des SMS. Rajoute de la data. Encore. Voilà. Et pour relever le tout, des heures de télé gratuites. Tu mélanges, c'est prêt. First Premium Plus, le mix parfait pour rester connecté. À 15 000 arrières seulement. Tape le dièse 322 étoile 92 dièse. Celle qui porte la frange à la quête mosse. Ça m'énerve. Regarde. Itala otra lasa bejan ni dala tatoato jamle yetin dala fono le dal injiro ndela pa ndira ka dela bicicleta le asa vislu ajina bia so tinteto lalu ti desse atakalo Aro dela tsara vita mitsila ro tsy azoko mihitsy ianao ve nandry on le aza ameko 25 000 ianao dia atakalo dia atakalonao maloto be ohatr'izao le izy ora kero milaza hoe atakalosi ianao vovo be dia atakaloko le vatotatota zany ka tsy zay zavatra ty davolaza i tsy azoko rangaha ty tena aza makizitina amin'ny fiainana rangaha atakalo zany atao anaky telo ty ataovy telo telo tado ratsy ity le zanaty le aza atao telo olo atao telo e hono mono atao telo le aza ny lahy ankiray koa atakalo aky telo zany ny lahy lasa 10 000 sy ray alina no enany lahy sao de hery lahy voa lahy amle maso be tsy mahita lahy le aza ty vola lahy ny lahy zany avety 5 000 aloha avela lahy dia oela 75 000 lahy sao de hery atao 10 000 anakiroa de 5 000 ray azo lahy 10 000 roa 5 000 ray very tsara aloha olona tsy mazava amiko le aza atao 10 000 roa 5 000 ray ty ka manilana laza hoe ataovy ako ty iny ty zaro telo karaha itena hoe zarao telo ro vitiny lahy telo ndray ty lange nandry tsy saloko mitady olo lafa nandry lahy raha tsy ninako isa la zay lanampo zay mivery lahy sady rovovola zany aminahy inavavana zany Finday kado smartphone vaovao be S Prime. Finday raiky ifandraisanao maharitra amin'ireo akaiky anao amin'ny vidiny 399 000 ariary. Tonga vahaigna ny amin'ny teny mashop anjifan'ilay ho anao. Non abbiamo la nuova premierisation. Qu'est-ce que le premierisation? C'est le ramurafuni na tsiro akoho. Akoho inona? Akoho tamatrano angamba. Aiza akoho? Ça c'est le nouveauté goûter premier. Atovo milay. Mapodiny very yo. Saroli milay atovo milay. Hitanao teo
Turake, natolotry Nirimage.